Nonto bina ka iti ko nga buwan na kalon si minani ko. Balik ko tisu na iwalin lang ka kaya nga. No mo itabi na bang bauta. No na itabi na kalon na taka-takamana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. Praise the Lord. Holy Spirit, we welcome you in Jesus' name. Noaya Emeuri, Namaste, Ni Hao, Assalamu alaikum, Ni Sambolo Binaka, and warm greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. To you, our viewers, from wherever you're tuned in this wonderful Monday morning, be it in the comfort of your home, malls, prisons, government or private sector offices, towns and cities, settlements and villages, up in the highlands and down by the coast, or out there in the islands. We welcome our viewers tuned in from abroad, Vanuatu, Australia, New Zealand, US, our men and women serving peacekeeping missions in the Middle East and the UK. If you are a resident on work, school, sporting or other assignments, a special mention to those of you tuned in from our hospitals around the country. For the sick at home, desiring God's intervention in your lives, welcome to this program, Miracles to Happen, and greetings in Jesus' name. We greet the leaders of our beloved nation, the President and First Family, the Prime Minister, Cabinet Ministers, Leader of Opposition and members of the Opposition Party, Judiciary and all government officers, not forgetting the private sector, from the directors, CEOs, CFOs, senior managers, supervisors, down to the ordinary line workers. We also greet the different denominations and religious groups in our beloved nation, leadership, administration, operation, and congregation. If you have accidentally come to this channel or Facebook page, or a non-believer searching for the answer, my brother, my sister, you have come to the right place. For Jesus is the answer to your every need. Stay tuned, share, and be blessed in Jesus' name. We thank the Almighty Father for this program, Miracles to Happen, allowing persons of all races, nationalities, and religion from all over Fiji and the world the opportunity to have your prayer requests and prayer texts prayed over and receiving healing, promotion, restoration, and answered prayers, all in the matchless and mighty name of our Lord Jesus Christ. We acknowledge the Chief Executive Officer of MyTV, Mrs. Rachel Bulono, Mr. Stanley Simpson, the Director, the General Superintendent of the New Methodist Christian Fellowship, Senior Pastor Atunaisa Wasayat Bulono, and hardworking staff of MyTV for the approval, design, and production of this program, broadcasted live daily from 11 to 12 midday, Monday through to Saturday, serving you, our viewers, and the nation through prayer. In studio with me this morning, we are blessed to have two fellow senior pastors, Senior Pastor Mbuli Kolinisau, welcome to the show, and Senior Pastor Tebita Nabosese, welcome to the show, who will assist in praying over your prayer requests through phone and text in the next hour. Welcome to the show in Jesus' name. For those of you who have just tuned us, and to start off our prayers this morning, we will be praying over three key prayer points that play a vital role in our daily lives as individuals and as a nation. Firstly, our nation, the Vanua, 14 provinces under the three confederacies of Kumbuna, Murmbasanga, and Tobata, from up high in the mountains, down by the rivers, to the coastal villages, not forgetting the beautiful islands of our beloved nation. Secondly, the government of the day, the President and the First Family, Cabinet Ministers, and all ministries and government offices. And lastly, the different denominations with their leadership, hierarchy, administration, and operation. I now ask and encourage you all to join us in prayer as I ask Senior Pastor Mbuli Kolinisau to start us off with our prayers this morning. Turaga bina wale utsawari mami kalau ke mami babari bina katunga be kemuni ni kemami saraba tungana na mulama. Turaga bina wale buni mami kalau na mataka ni singa bina kan kuwa. Kemami salabe ti kemuni kemami sabaka do tak kemuni
ena matagani singani kuan ke mami sa sarabatinga na nomuni daka mana kina ne mami mula turanga bina bolebu na nomuni biba karutaki na matagani singa bina ni kuwa ke mami sa vaga bina ka ke mami sa labeti kemuni sanga talindo na ada ke mami labeti na matagani kuwa ke mami sa vaga bina ka kalabeti kemuni ni sa kemuni na kalau indina tiko ne lakalongo bina bolebu turanga ke mami dubak sobu na matagani kuwa ke mami sa masula kana ne mami bonua turanga bina bolebu na nomuni loloma nomuni biba kambula ini mami kelo sana tin ka bani mami kelo ki mami sa babri binaka ki mami sa masula ni mami kelo bina wale butranga vruma la da kani ni mami kelo lau ni mami kelo siru so bo ne be anu anu toko kama ki mami sa masula kana be bonua ki mami sa babri binaka tunga be kemuni na matagani kuwa ni ki mami reida tikunga na nomni lama sa sagani le suba mena ni mami venga ni mami kelo kemuni sa le suba timai ni mami venga ni mami kelo bina wale butranga ni mami tikina ni mami kelo ki mami sa babri binaka ni mami kelo na tikina Ndon rau Dios sanga bulu kalima ne mami kalau kemam sala vedi kemuni ngakina ne mami kalau bina bale butamango na nomuni lama bina bale butamango na halondina kemami babi bina katunga be kemuni me umbiana nomuni nrane mami kalau belatena nomuni vosai baka sama ta na tikina bina bale buni sakali batiko ne mami kalau ne mami sona songa lo tungo na LCF me kemami na tokona me kemami kamura kana nomuni vosa me mbula kina ndona bonua me mbula kina ndona tikina kemam sa babi bina kakina be kemuni ne mami kalau wale butrana be korkoro en duana undolu duana rau dia sanga bulu katalo ne mami kalau me vakaboiri na muni boso be korkoro ne mami kalau sambulanga na koro sambulanga na bunua hena namuni boso ne mami kalau ke mami sala beti ke muni kina ne mami kalau hinna kamale butrana namuni be bakandrati hinna wale butrana namuni takoso membula duana tamata me lesu be kamuni hena lesu ngabe kamuni belatri kamuraki na namuni bosa e bakambauta duana tamata meronga da kala na namuni bosa hena mbula me lesu me keburi hina wale utamangu kema misa wabri bra me keburi ni kemani nda utako so me kema mi bula na namuni tamata ni kemani lako me keburu bura me kema mi bula na namuni tamata hina wale muni mami kala me bula ne mami bonua ne mami bula ne mami koro me bula ne mami matangali me bula ne mami toka hena buku ne zamu jis ne zamu ni jisu sai kana buni bula sai kana sala sai kana ndina kema mi wabri bra tunga me kemani jisu nai bokambula. Amen. Hallelujah. Almighty Father, we bow our heads up in prayer this wonderful morning. And we thank you for the opportunity, Lord Jesus, to pray for the government of the day. Lord, your word says in Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. This wonderful morning, Father God, we pray over the government of the day. We pray over the President, Father God, Major General retired Chochi Kunusi Konrote. Father God, we pray over the First Family. We pray over, Father God, the Prime Minister. Hallelujah. Oh, the Honorable Borenge Mbaini Marama. Father God, and all the 12 ministers, Father God, that is in his cabinet. Father God, we pray over the 9 assistant ministers. Oh, hallelujah. Those that come in, Father God, to assist, Father God. Those that come in to run the different machineries of government, Father God. Oh, the members of the opposition, Father God. The leader of opposition. Hallelujah. The newly elected leader of opposition, Lord. And what they're currently going through, Father God, this phase, this transition. Almighty Father, we can only pray. Hallelujah. Because that is what you have called us to do. We're praying, Father God, for the 21 permanent secretaries, Father God. Oh, hallelujah. That takes all decisions that are made, Father God. Hallelujah. Distributing them, Father God, to the government officers around the country. Father God, the machinery, hallelujah, that makes things happen, Father God, in different departments. This wonderful morning, Almighty Father, we pray over their lives. We pray, Father God, and we call for transparency, Father God. Father God, in their leadership role, Father God, we call for wisdom into their lives, Father God. Every word that is uttered, and every action that is done, Father God, and every thought that is thought this wonderful morning. Father, we pray in the name of Jesus, no other name, Father God. We pray over their lives. We pray over their situation. We pray over the workspaces, Father God. We pray over the projects that are currently happening, Father God. We pray over the projects that are still yet to happen, Father God. Hallelujah. In the name of Jesus, Father God, all situations, Father God, that they are going through, all areas,
Father God, problem areas, Father God, we pray and we call wisdom in their lives, Father God, knowledge, Father God, patience and understanding, hallelujah, that they will continue to look to you, Father God, that they will continue to rely on you, Father God, that they will continue, Father God, to trust and to have faith, Father God, hallelujah, to the God that we are calling this wonderful morning. Father, we thank you for provisions. We thank you for open doors. We thank you, Father God, for the return of the economy to normalcy, Father God. In the name of Jesus, we are calling. In the name of Jesus, we are believing. In the name of Jesus, we are receiving this wonderful morning. Father, we do not forget, hallelujah, the essential services, Father God, hallelujah. The commissioner of prison, the commissioner of police, the commander of the RFMF, hallelujah, the commodore of the Navy, Father God, hallelujah, and the fire this wonderful morning. Father God, those are in essential services, Father God, the medical teams, Father God, the doctors, the nurses, Father God, the ambulance drivers, hallelujah, those that stand behind the scenes, those that are not heard of, those that are not seen, Father God, hallelujah. We pray over their lives, Father God, for the protection and the sovereignty of our nation, of our country, Father God, this wonderful morning. Father God, we pray in this situation, hallelujah, all file and rank, Father God, from the very high ups, Father God, oh hallelujah, to the ordinary, hallelujah, person on the coal face, Father God, this wonderful morning. We pray over, Father God, hallelujah, that as they do their work, Father God, they will be strengthened. Oh, as they do their work, Father God, knowledge and wisdom that comes from you and you alone, hallelujah, this wonderful morning, Lord, that they will do it with a heart of servanthood, Father God. Each and every patient, each and every person, Father God, hallelujah, will feel, will see, will come to know, Father God, that there is a God that is being served, hallelujah, in every government department, in our nation that we call home this wonderful morning. Almighty Father, this is our prayer. We pray in no other name, but through your Son, our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. Binabali mo na numuni alondina, binabali mo na numuni alom, binabali mo na numuni kaukawa, binabali mo na numuni takatamana bikimami turang. Ano mataka ni sinabi ng aminay. Binabali mo na nakanakaluna, buno binang kimbabi ni nakakalu. Yes, na bi tambana eso ni bingarami na turang. Kimuni bakatarami ran turiraki. En aloma ni bonongo biti turang msababi ni binataka. Turang at sisu na tambana lemun lutusile, turang na lutuklesia. Turangan nabi mate sungguh-sungguh lutu kender tiko na loma di bonongo nabi Pentecostal churches turangan Jisu lutu EOG CMF na lutu All Nations turangan usamas nabi ministry lalai baka dundua ena singa binakan niku kim sadambor bi kemuni turangan sasangan indo nakasada kemuni sangan ditakap nani mami kalu na matakan di singa ninai kemuni baka tara turangan Jisu mer durmai nabi tambani bingarabi sona kalu mermai linga mermai yaba mermai mata mermai udu mermai dalinga turangan Jisu turangan mermai biti kini yango na nagu kalu yango Kristo glory bitu mir na kalu thank you Jesus singa binakan indai uni kena pakale suina halo miles wiki mu na loma ni bonongo biti kimam sapa ka bini binaka ena matakan singa binakan indai na bale turangan non rambula nabi ingasile turangan nabi soko nabi president turangan Jisu nabi sini pas turangan bital talangasi oira na italtal o sa masula oira bakatawa turangan na singa binakan dikuha kemuni kilana non rambula nabi karala ko duruma nabi kara sota kaya nabi singa turangan nabi inganga ni mas rambo kemuni nabi masulo nabi masubotu nabi masubuni rambo ni kemuni na kalu singa binakan indai membeleta linga ni bingara membeleta na kena tutaki na zaka mana ni lomuni na lotambu na lomuni bonongo msa masu baka bini binakan takana turangan na non rambula ena singa binakan indai ni kemuni sanga ninding takaboiloa endo na tamata turangan kemuni sa bakaruta kana non rambula na kadi na ilumo ni bakaruta ka kina turangan Jisu merabing garabikina na kauko turangan ni bakaruta ka turangan merada ka bakina na lomamuni ena singa binakan indai sa masu na hada Jisu ena singa binakan indai so bara sota ka tiko na ndrendre so bara sota ka tiko na uli kono thank you Jesus your name be glorified your name be honored your name be praised
ira singa binaka ni kuwa ikemuni bakatara mera duri mera vingarabi mera takaba na loma na turanga me bakasina itikolo malangi ni bakatau tio tiningono go turanga tisu me ado tiko na loma ni buru ngo baka wesibi na buru biti me bakasa taka tiko melo malangi bina wale turanga tisu na mataka ni singa ndai baka bini binaka taka na kalu na non rambula no muni tamata bina wale turanga ni bukena non rambula turanga tisu tarana mata ni lo me mositi ratiko na nongu kalu na kame baleti kemuni na nomuni bo semera baka ndeo taka na nomuni bo semera ka na nomuni ke na loma muni turanga mera baka ndeo taka baka ndeo sana ene baka tau tio tiningono go turanga tisu mera na numa tiko na kalu ni dabo na bulike turanga kemuni na vile wa itaka na kalu na mbula me baka saranga na nomuni bosa oni satala kina singa bina bina wale na nomuni loloma bina wale na nomuni alondina bina wale na nomuni taka mana na bibo no kede sarasa kambura gitiko kina nomuni bosa turanga tisu na bibo lirotu na bibo no vetiko tiko turanga tisu na bibo vale turanga tisu sa masu na ada tisu na nomuni bosa na baka yadoka na nomuni bosa na bisu na nomuni bosa na baka taudo ko taka ndo e kaboro turanga na nomuni bosa na baka sangarai na kuni kine ndo e yani na kalu na bili subi kine ndo na bubale turanga tisu na singa bina ngandai meroni kila na tamata ni lutu na nomuni bosa na baka yadoka ni na wana no kuni na biba karota kita lenga turanga na buno kuni satala kina na singa bina ngandai singa ni tale wale tamagu ni singa bina ngani kuwa au masula ka kina na bisu songolo turanga turi la ki bako kuwa na turi ndo turanga tisu bosa baka ndo in the name of Jesus na nomuni bosa singa bina ngandai bula kine ndo na koro bula kine ndo na busa ndo na sana ndo na tikina nungu kalona sana tini kabani buno biti turanga me yado biti me bakana buno ko ni bina kata me tu na ndeli buru buru tu takana dina nomuni bosa ena singa bina ngandai wala ni masu ni baka bini binaka roko bindo kai tiko kina na yada muni yo na yada muni tisu na ni mami turanga tisu ni mami baka bulandina endo ambonga. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Hallelujah. This wonderful morning, for those of you who are watching or those of you who have just tuned in, we warmly welcome you in Jesus' name. The landlines are now open. Landline, you can call us on the number 3317-199. The number again, 3317-199. The Lord has blessed us this wonderful morning because my two colleagues that sit beside me, Senior Pastor Mbuli Kolinisau, he comes all the way from Namukailau. Hallelujah. All the way from Namukailau to pray for you, my brother, my sister, who's going to call this wonderful morning. And on my right here, Senior Pastor Tebeta Navosese, he comes all the way from Kandavu. Hallelujah. Kandavu. Just the two gentlemen to be here this morning to pray over your requests, whether it's through text or via phone call. So call us on 3317-199. We will start off our praise this wonderful morning with our text. Taltalangazi, ruana text bekenda naman tayo simna ni kuwa. Our first text me nanumi nungu mbula bakabubali. May matay kan karua na tobi turubin rambalapo. Taltalangazi. Hallelujah. Turang na wale ucawa mami kalau ke mami baka bini bina kata katungan nambula. Ki mami sama masula kan nambula. Turang na wale nambula ni bubale. Kona marama kona turang ni mami kalau me takos na nomni bosa. Kemuni takos ni mami kalau membula. Me toda ke ndo na bubale. Me kele kemuni ni mami kalau. Na wale turang nambula no na bubale. Na wale turang na nomni biba karutaki. Belat kini kemuni na kalau ndo wikribi. Kemuni na kalau ndo winding itaki. Kemuni na kalau endina tingan ela kolang goto tamagu. Tamagu na wale turang kemuni ndo takos me kemami bula na nomni tamata. Na wale turang na bula ni bubale. Me bobo bina na bubale. Usam masula kan ikua. Ni mami kalau na damuni tisu membula me toda ke na bubale me toda ke me klai kemuni ni mami kalau na wale turang na nomni biba karutaki ke na bula ni bubale me na toda ke me na bula me na ready kemuni ni mami kalau me na baka dina takani ndona kalau embula tiko sai kemuni na kalau yalo dina turang na wale turang me mundu na turubin rambalabu kemuni na kalau yalo sam masula kana maramaya me mundu belati ni kemuni na kalau dana mana ni kemuni ya baka duriana marama turubin rambalabu ni baka raita kana mat ni raina matamboko ni mami kalau na wale betul ya tuda kena lagi ni mami kalau o kemuni na kalau yalo dina ni mami kalau hau sam masula ka me kemuni ni mami kalau ni baka do ka ke na bula ni marama go kamangu na wale buchawa ni mami kalau kemami baka vile binaka ni kemuni ndau tako so me kemami bula ni mami kalau na wale turana na bula ni wale na wale turana
mambula ni marama ya me toda ka mambula mena ba andin din ta kan dona kalawa mambula ti kane mami kalau mena wale tamangu chawa mena wale trana nomni be kalibi mena toda ke merona ba andin din ta ka merona kalibaka merona kailabaka de buru barango ni kamuni na kalau mambula tamangu mena wale chawa ni mami kalau ni kamuni ni tako so me kama mambula jisu na ba mambula amen manage show. Our next text this wonderful morning. Our next text this wonderful morning. Mula ni ndau mateni ne sabanada ke saki sanga ni ndau wakarorong. I believe this is a common prayer request that is coming daily. And if you are one of those families that are going through the same situation, pray with us this wonderful morning. Believe and receive answered prayers in Jesus' name. Velewai ne waisea maimba enabuku ni beisere sebimbiu. Hallelujah. Almighty Father, we bow our heads in prayer this wonderful morning. Father, we pray over seven others' life. Father God, requesting, Father God, prayers. Hallelujah. Prayers, Father God, from someone who cares, someone who loves, someone who wants him to change, Father God. Hallelujah. This one, we pray over his life, Father God. The spirit of drunkenness, Father God, we uprooted in his life. Hallelujah. Oh, hallelujah. You spirit of discord, the spirit of drunkenness, you have no place, you have no right to be in the child of God, right here, right now. And we uproot it in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we pray over, Father God, Saki. Hallelujah. Oh, not listening, Father God, to instruction. Hallelujah. Oh, anger, Father God, we uproot in his life, Father God. Hallelujah. In the name of Jesus. For all youths that are watching today, hallelujah. Those that are currently on break, and those that are sitting for exams, hallelujah. And those that are tuned in this wonderful morning. Father God, we pray over their lives, hallelujah. Oh, the spirit of discord, the spirit of disunity, the spirit of anger, the spirit of hatred. Oh, in the name of Jesus, we uproot it. In the name of Jesus, we bind it. In the name of Jesus, we cast into the lake of fire. In Jesus' name. Oh, hallelujah. We pray for the second request this wonderful morning, Father God. Why say hallelujah? All the way in Ba. Father God, you are a master of distance, Father God. There is no distance that is too great. There is no distance that is too small. Hallelujah. For you. Because you are omnipotent, omnipresent God. Hallelujah. You are everywhere. Hallelujah. This wonderful morning. And Father, we pray over, Father God, Waisea's life. Hallelujah. We pray over his issue. We pray over, Father God, his case, Father God, in the name of Jesus. Hallelujah. What you have done, Father God, man cannot undo. Hallelujah. This wonderful morning we pray. We pray, Father God, for unity. We pray, Father God, for restoration of love, of restoration of the family. Oh, this wonderful morning, Father God, for all the families that are watching here. Hallelujah. Those that are going through the same situation, those that are crying, those that are needing, those that are healing, those that are seeking. Hallelujah. For all the couples, the husbands and the wives, for all the children, hallelujah, that go through these situations. Hallelujah. We pray in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, come upon them. Holy Spirit, abound much more in their lives. Holy Spirit, hallelujah, multiply, Father God, oh, in your presence. Almighty Father, this is our prayer. We pray in Jesus' wonderful, mighty, and awesome name. Amen. 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 Amen and amen. Hallelujah. Our next text this wonderful morning. Hallelujah. Velewai Paulini, Wangaradakatiko. Matani text Taltalangase. That's our first text for us. And the second one, Ndelai Mai Bemana, Navosa, Mosi Nandaku, Sautingo e Ruana Madawa. So, Ndelai Mai Bemana, Wateke Navosa, Mosi Nandaku, 2 weeks now. Hallelujah. Praise the Lord. Turanga tsoko na ni Mami Kalung. Masuti ke muni turanga na matakani singa na inday. Masula ka na bulan ni Paulini. Nabale besar turanga tisu. Bangarada tiko turanga na matakani singa na inday. Ke muni nakalu, ke muni lewa na kakelenga. Kana muni tamato ko David na same rusanga bul kabanduo ke narua. Ani tsoko ke oburo na kakelenga sa singa. Thank you, Jesus. Avivo mo ke talangar sa tiko. Ke muni kabe ya ke ay turanga tisu no muni silibo ke kola. Nakago tsoko ni lewa. Ke muni kabe sili no kuna ya ke denga.
kasi ke ko na lube turanga na singa binaka ni ko turanga na buno ba kina na maramango au sa masula kana nugu kalo ni ke mo na be makara ta mati ka to mata songo ke mo ni nandola abi kande turanga ke mo ni na pakara rota turanga ni ko ni lewana kakirenga ke mo ni na pakara rota kana kakirenga ke mo ni na bisu tabi na hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Au na kita ka baka kina bagaroro ko takina na kalo sati ko melo mana turanga bina wale uno mataka ni singa ndai mitingo mena baka bauta na daga bi poli ya na singa bina ka ni ko ni na bisu tabi na matani kantu matandola ke mun na bi baka ruta kina singa bina ndai singula na turanga tisu na mule bangaram mule tiko mai turanga tisu na mule ni delai turanga tisu haleluya mai bemana au sama sulaka singa bina ka ni ko turanga bakila tiko na mosi ndako au tirona madao turanga tisu mena burandela na metabara kina kitenya ba na bise mani sui na lewe na viviko na trau masula na sui tu au masula turanga na bune mosi tiko ya nakalo kemu na kauta lewe na mosi kemu na darala kamana durunga turanga na sui na utu ni sui turanga tisu na bakila na sereki ena mataka ni singa na indai ena kau mana ni ala muni Yesu Kristo ena mataka ni singa na ko turanga kesaro ni nduri na tamata loki turanga tisu kesaro ni mundu haleluya andra mai wora marama turni rambala bala beli no muni su kesaro ni reina matamboka na no muni kasivi turanga tisu kito baka mbauta na mataka ni singa ni kuwa na mosi ni ndako membi mana turanga na mataka ni singa na indai kemuni na baka yalo kaki somuta na mbulongo kemuni na viva karuta kina buko wanga baka lomala somuta na muna kendamu tiko se tuwe kitu se na mga idaka tiko na mataka ni singa na indai kemuni na takos na turanga na turanga baka debururu yalo muni na lo tambu ni na toso ni na baka yalo kakina kemuni na vesere kina mbulongo turanga na kaulevi na mosi ni ndako na kauko ni anda itisu ena mataka ni singa na indai musadingo mana mbula musadingo mana vesere musadingo mana taranga mana musadingo mana baka yalo kana ngono sanga ko ena bakila ituranga tisu na mbula ena singa bina na indai masuna na muni tisu na nito turanga tisu ni mabi baka mbula dua mboka. Amen. Hallelujah. For those of you who tuned in this morning, call us on landline 3317 199. As you hear the prayer requests, and for those of us who are sick and those of us who are going through the same situation, when we pray with us this morning and believe that God is already in control of your situation. He is changing it. He's moving mountains for you. Believe and receive. We go to our next text this wonderful morning. Next text taltalangase suliasi mai rakiraki otingo ruana ambaki topi mate voli matani text kena karua matini kuli tobi autiko kena nongu sasanga me ripeta kina nito motoka taltalangase. Temangu bina boleh ucapan mami kalau ke mami sa masulak nambula. Hallelujah. Terang bina boleh buni nambula terang ke mami bakabri bina kani buli sul mami kalau terang. Bina boleh bina tobi mati ni mami kalau sa masulak ke kemni ni mami kalau. Bina boleh terang ke mami na temati ni mami kalau ke mami sangan ribi kemni nga. Temangu sa masulak na nambula na singani kuah me tuda ke suli me na banding tinta ke kemni ni mami kalau. Terang bina boleh bu terang me mbula me tuda ke. O kemni ni mami kalau ke mami masul. Hau sa masulak na eda muni ni mami kalau me tuda ke. Me na lande me ka. Temata ya loki ni mami kalau na bosingi no pite ke chari ni mami kalau. Tuda ke na chisu ni mami kalau. Me na tuda ke suli asini kuah. Me na banding tinta ke kemni na kalau embula. Bina boleh terang na muni beba karotaki. Hau sa masulak ni kuah me mbula. Me na tuda ke me banding tinta ke kemni ni mami kalau. Bina boleh terang na mbula ni mami kalau. Tabi mati le. Bisuki tu mbula ni tabi mati. Na bukan ni zaga ni tebor ni mami kalau. Kemni no takoso. Kemni tosa ni mami kalau kena mbula dan suli. Na tuda ke kembula ni mami kalau. Bina boleh terang
lebu na mbula ni mami kalau e ba totonga ni kwa tu na bunita o kamuni na kalau ni tako sembula kino kwa au samasula kana da muni sanga tali ni ndona yava na muni tisu me toda ke me mbula kino suli e na singa ni kwa ni mami kalau na wale uturanga au samasula ka me kamuni me pakandin dina taka me reina ko kwa ni ndona kalau mbula tiko turanga au samasula ka ni kwa me ba kila ko ya me ba ndina dina taka ko ya e na singa la muni kwa ni kamuni na kalau taka mana na wale uturanga na mbula ni na mbula ni mami kalau tabi mati tiko na mati ni kuli au sa masula na mati ni kuli teranga me lago lebi ena da muni jisu ni mami kalau me kau lebi na mati ni kuli me lau rai me kana na kuli ni rarama na kuli mai me kamuni ni mami kalau sai kamuni na kuli sama sama sai kamuni na kuli ni be kuli ni mami kalau teranga sakatele ndua na kuli me bakata ki kamuni ni mami kalau au sa masula ka teranga na mataka ni kuwa me tuza ke me mbula ena mataka ni kuwa na wale uteranga ni bukana na mbula ni bukana na mbula ni mami kalau hausa masulaka ene singale buni ko be kamuni sa sanga tele ndo na ka me mami na mbula kina ke mami sa mbula nga be kamuni ni mami kalau vina ka wale utamangu na wale ni ndio tako singale le buni ko me tuda ka kusuli me la wale na kuli e kuli da ni mami kalau ke mami masuti ngana baka bere mina ka jisu na ibaka mbula amen amen. Our next text for us this wonderful morning. Hallelujah. Na mother tiko na nungundra. Hallelujah. That's the first text. Kena karuni text weekenda. Pita mai wayabi lotoka mosini nduru ya sana imawi. Hallelujah. Almighty Father, we thank you this wonderful morning. Father, what can we say that can heal this person, Lord Jesus? You are in control of it all, Father God. You open a door that no one can close, and you close a door that no one can open. And your word says to us in Jeremiah 29:11 that only you know the plans that you have for us, plans for us to prosper, never to harm us, Father God, this wonderful morning. And Lord, we come to you, Father God, hallelujah, a prayer request, Father, of someone, hallelujah, that is has issues with the blood, hallelujah. We pray over his life, Father God. Hallelujah. Our second prayer request, Father God. Peter from Moyavi, Father God. Hallelujah. Pain in the legs, Father God. Oh, in the knee. In the name of Jesus, we speak healing to that knee, right here, right now. We speak restoration, hallelujah, in your life, right here, right now, Peter, wherever you are, in Moyabi, in Lotoka. Lord, we speak in the name of Jesus, hallelujah. Knee and everything that surrounds it, the muscles, the bones, hallelujah, the veins, the whatever that controls it, whatever helps it to operate. Right now, however it is designed to operate, in the name of Jesus, we call the normalcy. We call, hallelujah, everything back to normal in the name of Jesus this wonderful morning. Father, this is our prayer. We pray in no other name, but through your Son, our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. And amen. And amen. This wonderful morning, we go to our next text, Taltalangaze, Tevita. Ili mai vuia, bua walakati kona wakasudu me be barotaki na kalau kena matai wangaradakadaka kena yalo ni be wakawelei rona text weekend na mutansibna. Haleluya. Turanga sama sulaka no nabula turanga no monita mata wangaradakadaka tiku siga binanga nikua. Ono na banga text ko mai tina turanga. Hallelujah. Sama sulaka no Jesus. Sila bese bulu na banga tiku mai kina. Wasangkaradakadaka tiku turanga tiku talanga na nivel na matakan sina nila. Yang lebih bakawele yo sa bakaroti ko na ada Jisu biuta na bula lakotani kieli ana no may boto-boto wanga kina na buka kina sunifule ene ada Jisu na siga binanga na usama sula na bali ko na kalu na ni mama kutu ni ndo daga ni durin ndo turanga Jisu na me baka sangara turanga Jisu na kavina katena so tabi ke munikina na turanga ene siga binanga na usama suna no kalu na siga binanga dikuwa bina bali turanga Jisu na nambula na ili turanga texar chuko may buya may buwa na siga binanga na au sama sulaka no nambula no ngone lengo turanga Jisu au baka sulu tiko meka ene siga binanga dikuwa turanga sakireti ko na no na takoso
Bi bagarota kina singa binaga ni dai. Au sa masuna nungu kalau na bi kaindre ke muni na bagarota. Ena singa binaga ni kuat turanga tisu na kau tani turanga na yalo turanga tisu ni loma rua turanga na baga titingga. Na bi yalo dala ke denga sanga ni bakana loma muni turanga. Yalo ni baga tatao ke na ni baga lati-lati. Yalo ni baga sung na bi yalo dala ke denga sanga ni bakana loma muni chobo sa pauda. Au mbito tani kina ranu buka wanga mayeli. Ambunora baga bota kina. Ena kau mana ni ada tisu. Ena mataka ni sila inai. Au masula kana bulongo turanga tisu mena burandelana dabara kina ngeti ni aba. Mena duru ni turanga tisu na bulon di baka sudina duru na yalo dondo. Ena duru turanga ni baka bini bina kataka ni kemuni tigo wataki ko. Kemuni sule na baka demu ni singa bina kaniko masula kini sule kuni taitiko. Kemuni sule na mbula bina kana mbula sereki na mbula ngalala. Oh turanga ni kuni sapi baka rutaki kina nungu kalau. Ena singa bina kana indai. Bina bale na mbula ni bubal. Kemuni nabi sutabi tiko kina turanga na yalo baka demu. Kemuni sule kina yali mama rau ni rakinda baka turanga tisu endona leo ni vuba le bo turanga ni kemuna bisu tabi kina ena singa bina kana inda kimi dingoma na baka mauta ni kemuni na bisu tabi ni singa bina kana kuwa ena rua turanga na bi masu kere masu la otiko mai singa bina kana kuwa ni kemuni na bidingo bisu tabi kina nongo turanga ena kau mana ni adamu ni tisu ena mataka ni singa na inda masu ni adamu ni tisu na ni mami turanga tisu na ni mami bangambula. Amen. Our next text for us this wonderful morning. Sangani mbula binakatiko na lubengu matay ni text talangasi and the second text for us nito ngele bimbata kitiko nakena ialeala. We can na barong tu may namatay ni simna ni kuwa for those of us who are tuned in this wonderful morning. If you are going through these same situations, your child is sick and you needing intervention, the Lord's intervention. And for those of us who have issues with regards to the land issues, whether it's in the village, whether it's private property, hallelujah. This wonderful morning, this God moves mountains, hallelujah. When you let Him in to your life this wonderful morning, when you make a decision, hallelujah. Talangase, krimi masulake rona prayer request. Hallelujah. Wina wale buturanga na mbule ni mami kalau kema msa masula kama bile bina tawi mati ni mami kalau ya do tinga bi ko na mbula kemuni na kalau e zakaka mana turanga bina wale sam masula kana na mbule ni mami kalau tawi mati tiku ni mami kalau o kemuni nga na iwali ni langa o kemuni nga na huni wai na huru sanga talindo na huni wai kema msa masula kana ngonea me tudaki me mbule ni mami kalau me kema mi bagandin dina taka ni kemuni na kalau e mbula sa sanga talindo na bunwa kema mi raikina kema mi sa renga kemuni ni mami kalau kemami na tamata kemami sa sagatal niri nganreba na ndona bunwa kemami mbula kina me kemami sa mbula ngabi kemuni ni mami kalau sa masula kana ngonya au sa masula kana mbula ni mami kalau me bakan dina taka ni kemuni ndau takos me mbula me kemami mbula na nomni tamata turanga me mbula koya au sa masula kana mbula koya me tudaki ni mami kalau sa nganreba na mbula kona ngonya sa nganreba kona mbula kona ngone na tina ni ngonya au sa masu na damuni tisu me tudaki me mbula ni mami kalau na wale turanga na nomni lolama na wale turanga tambula na wale sa masula ka kemuni na kalau yalondina kemuni na kalau zagala mana kemuni na kalau sangani ndona ka ndre kemuni tamangu na wale turanga sa masula na ngele no tongele ni mami kalau vimba takitiko ni mami kalau o kemuni nga na wali ni lenga sa sangatal ndona wali lenga na bura borango sa sangatal ndona wali lenga na bubale sa kemuni nga na wali ni lenga tamangu na wale turanga sa masula ka kemuni ni mami kalau ni baka mertona reida na zaga mana itinga be kemuni na lenga mai be kemuni ndondo mena rawana no tongele ni mami kalau mletini dava ni rto sa baka rabita ka be kemuni ni mami kalau hausa masula na ngele na bimba taki sena dava ilakuduruma ni mami kalau hausa masu be kemuni na singala ni kuwa sai kemuni na iwali ni lenga sai kemuni na kakere tu be kemuni turanga na wale ni mami kalau sa sakatal ni ndona kai renrebe kemuni turanga sa masula na tongele sen sona kai baka lati ni mami kalau sen sona kai baka tatao ni mami kalau maina bunu ni mami kalau sona matangali sona toka tatao na buni da ko setani baka tatao hausa masu na da muni tisu kemuni na besareki mertono baka ndin taka na bubalea ni sai kemuni na kalau yalondina ni sai kemuni na kalau do besareki kemuni na kalau ni sereka na bulea mertono raida nangele tikunga be kemuni na kenelewa turanga bina wale na nomni be barutaki jisu nai bagambula Next text
for us this wonderful morning. Esta mai lotoka e kama na ngona sa utingo e walu na bula matani prayer request bekenda na kama. This is also to you that are watching. Kena prayer request taraba au sotabatiko na dendre wakai labo ko bangara da taltunga. Almighty Father, we thank you this wonderful morning. Your word says in Psalms 34:10, hallelujah, the young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. Hallelujah. This wonderful morning, Father God, we pray over. We pray over these two prayer requests, Father God. Hallelujah. Esther all the way from Lotoka. Hallelujah. Oh, we call the healing in her life, Father God. We call the restoration, Father God, from the area that is being affected. Hallelujah. In the name of Jesus, we call the healing and the restoration. We also speak and we uproot every word, every negative word that has been uttered, hallelujah, into her life. Every curses, hallelujah, that has been said, hallelujah. This wonderful morning, we uproot it in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Oh, and we cast it into the lake of fire. Hallelujah. We pray, hallelujah, for the second request. Oh, hallelujah. Oh, facing difficulties, Father God, hallelujah. Financially, Father God, and all the families that are watching today, hallelujah. You alone know, Father God, the situations they go through, Father God. And you alone, Father God, allow situations because your word says it so. Hallelujah. There is nothing that is done that you do not do. Hallelujah. In the name of Jesus, Father God, in your own time, Father God, perfect timing, Father God, we pray over their lives, Father God. We pray that they will continue to believe and to trust and to wait upon your provisions, Father God, this wonderful morning. Because you alone know what they need tomorrow. You alone know when is the right time to be given. Hallelujah. And when is the right time to be provided. Father, we thank you this wonderful morning for these two prayer requests. Those that are tuned in, Father God, those that are going through the same situation, Lord, that they may receive your healing, they may receive your open doors, they will receive your provisions. This wonderful, Almighty Father, this is our prayer. We pray in no other name, but through your Son, O Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Our next text this morning, siteri mai nanji, nona sauni lisi, kena sasomi ni motoka nambange. Matani text taltalangase, kena kerua timaima, musitiko na ndimena. Hallelujah. Turanga coba na mami karu, mami baka binibinang takabiki mo ni turanga. Thank you, Jesus. Nang bulan ni Esther turanga Jesu may na In the name of Jesus. Turanga Jesu na bugni. Oh, hallelujah. Dendre so takay ko na kalu na bugni so mini motoka. Pagkatalanga kina turanga ni sa unilisi. Na bali usar turanga na matakan ni sinalindai. Na buno ta banga iti ko may kina turanga na maramango. E na bakila turanga na mata ni katum betandolan. Ribaro ta kini lumini na lotamo sa sigu mo ni daga mana. Mo ni daga ya turanga na singa binang indai. Ko tandon may turanga Jesu na rengo. E kau may biki mo ni turanga balata mo ni bose ka. Dulo ko may biya o kimundo baka nga saoda. Na dolata ni dolo bimbi o na baka dingo kimundo turanga na singa binang ni ko. Ki mamitinggo mo na baka bauta ni kimundo na biso tabi. En rendre so takati ko stir singa binang na indai turanga. So baka na bono sa sanga kina tasong ti ko na katum turanga kimundo na baka rutaka. En do na bono turanga Jesu mena bi baka ruta kina lo mo ni na lo tambo na singa binang ni ko. En so tabi kina nangangandre turanga ngangandre to kina na kalona bugun lisi. En bugun so mini motoka turanga dini ka buro-buro ni ndendre yo turanga senga ni ndona kai ndendre biki muni na turanga ena singa binanga ni ko kimuni kabi meri turanga Jesu na kasa ndendre bona tamata sara ro biki muni na kalu ena singa binanga na indai kitu tambe na baka bauta ena no muni bosa ni kimuni na daga mana kina ena singa binanga na indai turanga Jesu senga talang muli na turanga Jesu haleluya no na mbula turanga Jesu na mbula ni tima turanga mosi tiko na timbina na singa binanga ni ko au sama sula ka turanga na mbulongo na vale turanga Jesu mena murandelana me thabara kina kini bana na visa mani sui na leo na bidiko na nra o turanga na buno e bakilati ko kina na mosi au sa masulaka na ada Jesu au sa bagaroti ko na mosi ni ndimbi lakotani senga na mutikina na mbulongori ena kau mana ni ada Jesu ena matakani singa nenda au sa bauda na yalo biba ka totongani yalo biba ka saurara taki yalo dhala ke dengan ni biba ka tatao ke yalo biba ka latilati au sa biti ko tani kitumba lakotani kina na buno na singa baka sengurung batikina ena kau mana ni ada
ada Jesus. Heno matakan singa na inda. Binawale uturanga na bulong-bulo binaka. Binawale na bule sereki na bule ngalala. Binawale uturanga Jesus na durida kena maramango. Ena tukuni kata kana kalo ni kemuni sulia na bula. Kemuni sulia na todo. Kemuni sulia na daga mana. Ena singa binaka ni ko turanga. Meba kasala ngano na durida ke. Na tamata loki turanga Jesus. Ena mata ni bale milangi. Ena durida kaki na maramango na do tukuni kata ka. Ena maru takana yada muni viva kamulai na yada muni Jesus. Di kana no muni bos turanga Jesus. Senga talindo na yada sul melo malangi lagi. Buru-buru rame raukina na mula. Turanga na yada muni Jesus do nga. Imsa dingoma kina na mula beti mana matakani singa na indai. Ena kau koma na yada muni Jesus. Ngona masu ni baka bini binaka. Yada muni Jesus ni mami turanga. Jesus na ibang mula. Amen. 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 Text this morning vude tiko na nungu sui ka ndende tiko na nungu bingarabi matai taltalngazi and secondly mbulani mateni ken ngar-ngaro da we ni tuta ruana text weekend na matan simnani ko hallelujah. Teranga binawale utamangu ni mami kalau binawale uteranga nambulan ni teranga nambulan ni budi tu kena sui ni mami kalau au sama masula be kemuni ni mami kalau ina matakan singa binakan ni kuwa binawale uteranga kemuni na kalau ndo be bakadingui kemuni na kalau ndo be bakambulan ni mami kalau sama masula kana nambulan ni mami kalau na budea o kemuni ngane walin lenga teranga binawale ni mami kalau kemami bakabi binakabe kemuni au sama masula ka me bakan din takau kyan nimbule tu be kemuni teranga binawale teranga sama masula be kemuni na ren ni bulan raki ni bulan dawa edulak du rumah tu kana bulan ni mami kalau o kemuni ni mami kalau syatal ni do ne wal ni lenga o kemuni don ngani mami kalau turang na wale ni bakara ramata kana bulan melete kemuni lakomai ki burura me kemami mai bulan ni mami kalau o kemuni bina kata me kemami bulan ya na tewor nei bala da bina kata ko me ki merusa bulan o sam masula be kemuni na budea me bulan ni mami kalau na wale tamangu na muni be bakarotaki o sam masula kana bulan ni mami kalau winawale uturanga na muni tako situ ko na baka tawo to ti ngau nango me kemami sa baka iyo nga be kemuni ni mami kalau sa sanga tali ndo na bunu me kemami baka iyo kina me kemami baka iyo be kemuni o sama sula na mbula ko budi tu ka ni mami kalau na mbon ni mami kalau me baka iyo nga be kemuni ni mami kalau winawale uturanga o sama sula na mbula ni ndo matay ni mami kalau na mbula ni mami kalau ngaro da ni mami kalau no matay ni kauta man ngaro da o sama sula me rauta na matay ni me mundu na mateni me zangu na mateni belatin daba na mateni kauta mana ngaru da kamangu na wale bu chawa ni mami kalau au sama sura be kemuni turanga na wale bu au kre kemuni ni mami kalau nimbitale na ni mateni nimbitale na ni ngaru da ni mami kalau sabe bakala na mataki ni mami kalau na buni da kina non rombole ni bubale turanga na wale bu turanga ni mami kalau kemuni ndau takko suti ko me kemami bula na nomuni tamata na wale bu turanga na segale bu ni kuwa au sa wakan din takame bula me tuda ke me bila bina dama tani na bila bina alu ni ngaro da ni mami kalau berarti daba ena bakaru sana bula ni bubale tamangu sai kamu ni ngana hulu ni bula sai kamu ni ngana hulu ni bubale au sama sula be kamu ni mami kalau me bakan din takitunga ni kamu ni na kalau imbula tiko na wale tamangu ni mami kalau mela beti tunga o kamu ni me kamami kako ni labeti me badar ni tunga ko kamu ni jisu na bambula amen amen hallelujah. Our next text kisini belewai belatan nito bubale ken yalo ni wakawelewele we lubengu tangani matay ni text ya ken karua be ken dalam matan simna ni ko sonal nona bangara daka ato do sumbu namasu hallelujah. Almighty Father, your word says in Matthew 6:33 hallelujah, but seek ye first the kingdom of God and your righteousness, and all these things shall be added unto you. Almighty Father, we pray over these two prayer requests. Hallelujah. For my family, Father God, to Sonal, hallelujah, looking for work, Father God, hallelujah, the spirit of idleness, hallelujah, this wonderful morning in their son's life, Father God, we pray also, hallelujah, for the provisions, the open doors, hallelujah, in this family's life, and we pray in the name of Jesus, hallelujah. You are the Alpha, you are the Omega, you are the beginning, you are the end. You know where we start and where we end, Father God. You know, Father God, hallelujah, every step that these two
prayer requests stem from. And this wonderful morning we pray. We pray, Father God, hallelujah, because your word says that all shoulders, hallelujah, all authorities are upon your shoulders, Father God, this wonderful morning. We pray over the situation in the court, Father God. We pray, Father God, over the situation in the son's life, hallelujah, the spirit of idleness, and we uproot it right here, right now, in the name of Jesus, hallelujah. We pray for open doors in Sonal's life, Father God, that as he believes and he brings to this platform, hallelujah, showing, Father God, his commitment, showing, Father God, hallelujah, seeking you, Lord Jesus, hallelujah, that you are already opening doors in his life. Lord, we receive it in the name of Jesus. Almighty Father, this is our prayer. We pray in Jesus' wonderful, mighty, and awesome name. Amen. Amen. And amen. And amen. Our next text this morning, Taltalangase, Bubale na Visawanga, na Vesu ke na Vosani Dunru, Tautu kina Bubale. Matai kena karua o Lavinia, Wude tiko na Suduna. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turanga sa masulaka na Bubale na Visawanga, yana singa binakandai. Turanga tisu na bosa mure tautu na uproot in Jesus' name. Uproot in Jesus' name. Uproot. Turanga na singa ngani ko keto sa tabutana na bagambauta ni kemuni na kauta lebi turanga na bosa mure na bosa minimini na kese tautu na lomani Bubale. Au sa dabura katanya na kau koma ni ada itu na kena bala kada ka kina turanga na kena bega gosta ki maliola na kena bega biwai na kena bega bulutin lo meninggal au masu na ada itu na talar ki ada bakan tua na kau ni ada itu na singa pinang na indah na buka wanga bakalo malagi turanga itu na sombuta na Bubale ko na baka maka bange sana daga buni kena ngani buto daga tikum baka birna ngone daga tikum baka lo meni Bubale daga tikum baka bulu baka biwatini daga tikum baka turanga tisu na bonora bingara kino sa masu ena ada tisu na lomani Bubale turanga ni kemuni na visere kikina kemuni na daga mana kina kemuni na viva garota kikina longo kalo ena mataka ni singa inda na kau mana ni ada muni tisu ena mataka ni singa ko au sa masu na longo kalo turanga tisu no tikum baka me virangasi lako tikum baka virangona tamani ngono mo yo turanga ni kuwa sa musule haleluya sa musuki sa kotiwa au sele ta ruti lagale haleluya na vi vau ke ngani vosa muri tautu kina lomani Bubale ena mataka ni singa na inda na kau in Jesus' name. tamang binabale na nomuni bibagarota na bale na nomuni bistabi ena mataka ni singa senga talanga ni mulaba na mbula turanga ni labani turanga ni singa binanga ni budeti ko na sudur na singa binanga ni ko au sini kila na sana mawis na sana matau turanga na kanga kitu kila turanga okay ni sala ko may meraw na mula yo meraw ka limusara ena mataka ni singa au sabuna uda turanga tisu budi ni sudu biuta na mula ngori haleluya senga no mutiki na ikere singa binanga ni ko au sabanga rota turanga tisu na bi mate dake nga na bosa muri mega na bosa minimine tautukina o turanga tisu na sasanga mutiki ngani bunida na sasanga mutiki ngani teboro sasanga tiko bagaru saindo na mbula singa ni ko turanga sa bagatu sana mbula haleluya bona maramango na kau ko mara ni ada muni tisu au sa bauda na bi yalo sanga ni bakana lo mamuni kau pita tani kina na nubu haleluya na kama rusa bagando kina ena kau ko mara ni ada tisu ena mataka ni singa ni dai binabali bona maramango turanga na duli dake na tukuni alo taka o turanga kemuni ko ni takoso kemuni ko ni takoso na mbula kemuni biba mbula kina na mbula ni bisere kina na mbula ena singa binanga ni dai turanga tisu mena bakata kana marama mena batino miseka ni sa baka mbula yote leso yani kina na koro turanga na bakatu sani o kemuni na buni mbula o kemuni na alifa na omeka kemuni bagarota kana kake nga kemuni bisere kina na mbula bisuki ena mataka ni singa ni dai binabale bona no muni biba mbula na bale bona no muni biba garota ki binabale bona no muni vitale bina no turanga ena kauko man ni ada muni tisu na ni mami turanga tisu na ni mami wambula. Amen. Our next text for us this wonderful morning. Talolo nona bangara daka ke nangele. Taltalanga se berni masulakia ando nangiringo. Praise the Lord. Amen. Ni sambula binaka. Ko ngaya ni na nambo primary school ndonga na kerkere tiko. Mai. Dona marama ndavutiko na acute surgical ward. Many. Tukuni ni sa rumati kona na nrana nganga au kerkeranga kera ni masulaki na matakani singa bilangani kuwa na dano akani si lolo ya. Akani si lolo ya. Hallelujah. Ndambe na bakambota ratu kita na masu yanike. Hallelujah. And believe and receive healing in Akanisi's life this wonderful morning. Terima kasih.
Tamangu na Hallelujah. Ni mami kalau sama sulaga na bula kanis lole ni mami kalau mena bakantilin dina takani sai kemuninga na bunin bula. Turaga na bole sama sulaga na bula ni dawu toka toi balin bula ni mami kalau. Sama sulaga sama nrowa na chiso me todaki me bula ko ni mami kalau. Ke mami masutiku ve kemuni ni mami kalau. Mena bole turaga ni dawu takoso me bula na nomni tamata. Au sama sulaga me todaki me bilevi na matea. Me bilevi me lakotani ni mami kalau. Enayada Jesu, enayada Jesu, enayada Jesu, membula me tudake, ni kamuni na kalau yalondina. Asa masulaka na mbuli yakne sini mami kalau. Lolo ya ni mami kalau me tudake, me bakandiri din tangan satu rumo tiku na nganga ni mami kalau. No nambula ni mami kalau, kamuni na kalau yalondina. Sa sengatali ni ndo na kalau ni buro me kemami bakam bauta me kemami di diva. Sai kamuni na kalau, and the donu me kemami di divi kamuni, and the donu me kemami bakam bauta kamuni. Au bakam bauta ena tudake. Ni kuwa ni mami kalau na ada jisunga ni mami kalau. Vinawale tamangu chawa ni mami kalau. Ke mami sa vila kate me ke mami mbula. Sa vonga nando mamuni kebe ke mami. Sa vonga talenga nando mamuni. Ve yakanesh lole. Ivale ni mbula ni mami kalau. E vonga tika tina nando mamuni ni mami kalau. Vinawale tamangu chawa. Vinawale na namuni beva mbulai. Hausa masulaka me mbula me tudake. E na namuni jisu ni na ivaka mbula ni mami kalau. Vinawale tamangu chawa ni mami kalau. Hausa masulaka na gele ni mami kalau. Vinawale tamangu chawa ni mami kalau. Vinawale turana no bangara daga tiko ni mami kalau. Tamangu vinawale to ni mami kalau ki mami sa masulaka be kemi no nambula ni mami kalau. Me tudake me na daga ni mami kalau. Me bangara na lebu na tatao la kuduru matuko. Nambula ni no nambula ni mami kalau. Me balata na no biya bangara daga ni mami kalau. Au sa masulaka be kemi ni mami kalau. Sa iwalinga ni langa ko kemi ni mami kalau. Me digital ki ba ni mami kalau. Me digital nga be kemi. Au sa masulaka na nambula. Me kila kemi me bakasangara kemi me rokina nambula. Ni sa kemi na buni tuda kitale na mati. Turang sa masulaka na gele ni mami kalau. Vinawale utana tong gele ni mami kalau. Meran raida na tamata. Ni kemi na kalau yalondina. Meran tawale ni kemi na kalau yalondina. Meran bakandina dina taka. Ni sa kemi nga na kalau yalondina. Turang ni mami tabi na tamata me kemami bakayo tinga be kemi. Au sa masulaka na hulu tangango. Me kemami bakadina tan dina taki kemi. Kaya kaya ndua na kami baka rei. Ndua na kami baka labeti. Ndua na kami baka ndua na kaya na wurawarango. Koi kemuni ni mami kalau berarti kemuni na baka doka. Kene be hulu tanga sa masu lagi tiko. Hena sigale berikuwa. Kemami masu tinga be kemuni. Jisu na ibakambula. Amen. 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 Hallelujah. Our next text this wonderful morning, o ela mai waila tobi bubu kasenga ni dengu matai ken karua matilaita tobi denguada tobi denguada tiko. For all those of us who are watching, going through the same situation, hallelujah. Pray with us as we pray over these two prayer requests. Believe and receive healing and restoration in Jesus' name. Hallelujah. Almighty Father, we bow our heads in prayer this wonderful morning. Father God, you created everything that is external. You created everything that is internal. Everything and every organ that has a purpose and a plan according to your will. Father, this wonderful morning, we pray over these two prayer requests. Father God, hallelujah. A prayer request that two people that are suffering on the internal, Father God, hallelujah. Shortness of breath, Father God, we pray over. Hallelujah. In the name of Jesus, we pray over the windpipe. We pray over, Father God, hallelujah. The lungs, we pray over, Father God, the air passageway, Father God, hallelujah. In the name of Jesus, we call the healing, we call the restoration, Father God. It is never by our strength, it is by yours, Father God. Your power, hallelujah, that they will come, hallelujah. Matilita and Ella will come to give you the glory, to give you the honor and give you the praises that truly and rightfully is yours this wonderful morning. Father, we pray over situations in their lives, Father God. Every works of evil, every deeds that are done that is not according to your will, hallelujah, according to your plan or your purpose, Father, we uproot in the name of Jesus. We bind and we cast into the lake of fire. Father God, we receive, Father God, normalcy as it's designed to operate, normalcy as they're designed to live, hallelujah, oh, in their own likeness and image, Father God, this wonderful morning. Father, we thank you mightily, Father God, for restoration. We thank you, Father God, for health. In Jesus' mighty, wonderful, awesome name we pray. Amen. 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 Time has caught up with us, and we thank you, our viewers,
those that have called and were heard, and also those who tried and did not get through. Not forgetting all texts that were received and texts not prayed over at this hour. Rest assured, these are all prayed and believe, and in Jesus' name receive your healing, restoration, open doors, and windows of opportunity. Our throne room is now operation, and you may send all your prayer texts or call us on any of these numbers. Landline numbers are 3317-198, 3317-199. Vodafone numbers, call and text on 972-4877, and DG numbers on 724-3909. If you have received answered prayers, we urge you to seek and serve the Lord with more zeal and passion. And we invite you to join us here on My TV daily, where the Word of God is shared 5 times a day, with the inclusion of our early morning program at 5 a.m. in the morning, NCF Facebook page titled Kambasi Nikua, your campus today. We also ask that you share this program, Miracles to Happen, to everyone and anyone you know, as this could be a life-changing experience for them. For with Jesus, absolutely nothing is impossible. We thank the CEO of My TV, Mrs. Richeli Wulano, Mr. Stanley Simpson, and the General Superintendent of the New Methodist Christian Fellowship, Senior Pastor Tunaisa Wasayad Wulano, and hardworking staff here at the My TV studio in ensuring this program was aired live this morning. And to you, our viewers, we do appreciate your continued support, participation, and presence each day. Until we meet again tomorrow, same place, same time, we wish you all a safe and blessed day in Jesus' name. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen.